Moreda makata na kuki sing na kamando da RPG kapsin duna landara kre. Kamando mari sokre, tumukong da sukul ngak pa masokle. Manipur lai ngang na lamdam asida hanagi tangdulay taba phibam da tapna hanjilagle hiding ay gi chairakta. Kuki militant sing na lepta na mapam khara da bom amadi nong may kapsin duna attack sa tharakle. Ngarang nung til kadang banda kuki militant sing na kablak pada. Khul ngak pa volunteer ning thogjam James Bond ka Obama sikhi baga loina na. Nung til da na moregi mapam amada duty taba kamando personnel amada nong may kapsilak padagi. Kamando personnel ama asogapan nangkraba madugi makha tarak pada. Moregi tongan-tongan ba mapam kayada kuki militant singa Manipur Police Commando singa akan ba moong da nong may kap na ke. Madugi makha tarak pada. Numidang pung 13 minute kuntra rom tarak pada amugan na kuki militant singa kamando team amada attack ta ukre. Kuki militant singa duna more bazar dagi khara chatharaga laiba. More turel wang malaykay amade. More kaithel fauna bagi thong mayada laiba. Laisram Biren kauba miyoy amage yumda laykay ngang na ba laiba Manipur Police ke. ASI Chandra Kumar na lusingba kamando team mamada. Bom yaw na nung may kapsilak tuni attack daw kre haide. Attack sa tharaki badu da kamando personnel mari sokle. Sokla ba singa dudi kamando da attest tawraga laiba IRB Rifleman Dilangam Kamson Rifleman M Prem Kumar N Borjaw amasung Rifleman M Sunil ni haide. Asok pa singa hogjik Assam Rifles ke key location point da treatment sa thari haide. Amarom da press na pangbapaw gi matungin na khudthok na kibadu da Kuki National Army gi terrorist taruk soki bagi manungda ani ama dilai kan ba ngamdana laikhidrai laikhidra ba myoy ani adu J Hauke Holland Fire ama de ke mate Moizel Biles da laibani haide adu makpu chapsa ba pawdi phangba ngamdre More town da thoki ba thogdok adu gi matungda More town da pamda ba thogdok sing thoktana ba Technopal district ke DC na More town da curfew thamkhre haide amarom da ngasi ayuk angan ba pung mari rom tabada Imphal East ki Moirang Purel Police Station gi manungsa na laiba tumukhong da kuki militant sing na bom kapsilak pada khul ngak pa khunja ma soklei sokla ba khunja du gi maming singa kham lamyan ba chahi kulum doi apok pa ibotom ba tumukhong awang laikai dagi ne mahakaujik Raj Medicity da laikan na re makhata na tumukhong da kan ba maong da nong may kap na kre nong may kap na ba tu chawrang na pungkhai amarom chathakhe sokla ba khul ngak pa du irang asina maram moiraga tongan ba mafam kaya da leira ba matungda Haujik Moirang Purel relief camp da mahaki imung manungga punna laiminabani haide. Soglaba miyoy adu khul ngak na bagi da mak laibane. Makoy na duty tari ba mafam adu khul dagi khajitang sathoklaga laibane. Makoy na duty lairi ba mafam adu da bom kapsin duna landarakhi bani haire. Atopa thogdok amada na ngasinung til Imphal West District ki Lamsang PS ki manungsan ba kautruk maning amade. Kadang bangi area da kuki kulay pai ba sing nong may kapsilak padage. Khul ngak liba khunja sing na khut anduna maikay ani da akan ba maong da khut thok na kre nung til pung mahum hela ba fawba da maikay ani makta khut thok na khe haujik fawba gi waina soga pan yaw bagi paw phangba leitre thogdok thokpam da hen ba security forcing thomjin duna akan ba section thorang lokhat khe